Muri Kenya kuri uyu wa mbere habaye guterana amagambo nyuma y'uko abayobozi benshi b'itora bitandukanije n'umubare wose w'amajwi yari amaze kubarurwa mu itora rya perezida. William Ruto yegukanye intsinzi ya 50.5% by'amajwi. Mu Misiri, imirambo y'abahitanywe n'inkongi y'umuriro muri kiliziya y'abakristo b'abakopte mu misa y'ejo ku cyumweru yashyinguwe mu mujyi wa Giza. Abantu 41 barapfuye hari nyuma yo kugwirirana bw'insinga z'amashanyarazi zari zimaze gufatwa n'umuriro. Abantu barenga 50 muri Sudani bahitanywe n'imyuzure kuva ibihe by'imvura bitangiye. Ubusanzwe muri Sudani ibihe by'imvura bitangira mu kwezi kwa gatandatu bikageza mu kwa cyenda. Abo mu miryango y'abasirikare b'Abanyakote d'Ivoire 49 bihereje imihanda Abidjan ejo ku cyumweru basaba ko barekurwa. Guverinoma ya Mali yataye muri yombi abo basirikare ku itariki ya 10 ukwezi kwa karindwi bakimara kugera i Bamako gushyigikira ibikorwa by'ingabo za ONU. Dusubiye muri Kenya, amashashi nicyo kintu gikunze gucanwa mu bice bikennye bya Nairobi mu gihe abahatuye babayeho mu bukene bukabije batakibasha kugura amakara cyangwa inkwi zo gutekesha.